Ako besmrtnosti nema, smatra liberal, još uvijek se može voditi civilizovan život. Ako nema besmrtnosti, daleko je dublja logika Ivana Karamazova u romanu Dostojevskog, sve je zakonito. Humanistički stoicizam je moguć za neke pojedince neko vreme. Sve dok, to jest, potpune implikacije poricanja besmrtnosti ne dopru do nas. Liberal živi u raju za naivne, koji se mora srušiti pred istinom stvari. Ako je smrt, kako veruju i liberali i nihilisti, izumiranje pojedinca, onda je ovaj svet i sve u njemu, ljubav, dobrota, svetost, sve, kao ništa. Ništa što čovjek može da uradi je od bilo kakvog krajnjeg značaja. I potpuna strahota života je skrivena od čoveka samo snagom njegove volje da sam sebe obmane. I sve je zakonito. Nikakva zagrobna nada ili strah ne sputavaju ljude od monstruoznih eksperimenata i samoubilačkih snova.